Hagjingla kai duran kap hapdengka FC Rangdai persa ya ke Indian Nabi. Hau pa cikin hagjingla kai kelas step bro ahli di tim keliku de gajing kai unton bala football. Kan bah bawan berpeteng segala kap arpat kebeli ke lamit ke FC Rangdai keliau penting cigul menit basar pelai leng bau sing. Kan baleng bagan dengan cigul Indian Nabi rukom la subukan pai gini cigul hidupul pendai 10 menit keliau stand kur dengan 6 job dan buka FC Rangdai keliau penjob ya ke Indian Nabi cigul not keliau stand kur lai pun pura nak grup di hak ni kajing kai ni kici sini medan sebuah kajing kai pedeng ke sama leswari FC Persya ya kepada ras bakpat hawa pa kajing kai kelas step ke sama leswari FC keliau bantip gol nekong tak kembali ke bacipau leng bau tarek kan baham ni balai peu kepada ras bakpat keliau berpai gini kesigul leng bau kletus kembali ke balai peu kan bahasa berkut no ke kelas step ke sama leswari kembali ke sausan plus we keliau yang bantip saja leng bau kurijo kan bahuban penting segala keparpat ke lamit kasama lesfari kali yang mentip saat ligul kembali basat penriu kan ju hakuni kuan di fuwe ye ligul kol tep art lead leng bau bahat kan bahu kun kecing lekai kasama lesfari kali yang kor keram job hen kala ben pelin ya kabar sebab hadu saul ka wigul leng bagari gil job kali yang kor lai pun pura naga grup B di program cingla kasibit keselong lejong kari kepersa ya kanong se kapos tanaje East Bengal FC kan kepersa ya ka CISF Protector Support Nyosteng